Ji Washingtonê ji Sîzûceyên Dengê Amerîka dembaş temaşevanên hêja. Li Kurdivizyona ve heftede em ê jimarekê raport û hêpêvînên taybet ji we re pêşkeş bikin. Dembaş. Serokê Amerîka Barack Obama şeva do li Chicago axaftina xwe ya xatirxwestinê pêşkêşî xelkê Amerîka kir, wî balkişand ser gelek mijarên girîng di jiyana xelkê Amerîkî de wek kar, tenduristî, perwerdehî, evlekarî, guhertina keş û hewayî, demokrasî û gelek mijarên din. Serokê Amerîka Barack Obama di gotara xatirxwestinê piştî du gerên serokatiya welatî got Amerîka li ciheka baştir û bihêztir ji demê ew keftî di desthilatê de li sala 2008 piştî serederî digel pirsa dakeftina aborî û pisendkirina programê bîma saxlemiyê bo pitir ji 20 milyon Emerîkiyan kir û peydakirina derfetên karî û ev e serkeftina gelê Emerîkayê biriya pêkînana peyama wî bo pêkînana gorankariyan. وەکە ez fêr bûyim guherîn çênabît heta xelkê asayî tevlî û bejdarî guherînan nebe. Xelk li hev bên û daxwaza guherîna bikin piştî 8 salên ji serokatiyê hêşta min ev bawerî heye. Peyvên Serok Obama pêşwaziyeka germ ji amadebûyan hate kirin û daxwaza 4 salên diyên serokatiya wî kirin. Li demê ewî siyaseta xwe ya derve û destkeftiniya rêveberiya xwe piştrast kir, çi ji aliyê saxkirina têkiliyan digel welatan yan jî çareserkirina pirsan biriyên diplomasî û bersîngirtina tîrorê. Eger min gote hewa melapereka nî digel Kuba vekir û me programê navûkê Îranê ragirt bê teqandina gullekê û kuştina nexşedanerê hêrişa 11 Septemberê bi van hemûyan Amerîka xudan şiyana û bihêztir e. Serok Obama got siyaset meydana şerê bîroraya û saxlemiya demokrasî di danostandina daye û bawerî pêkirina rastiyên hevbeş û bawerî pêkirin bi xalên rastên hevrikaye. Parastina riya jiyana me pêdivî nebtinê leşkerî heye. Demokrasî wê bête bendkirin eger bikeftet navtirsê da. Lewra divê em hişyar bin li hember dijminên derve bi dirêjahiya salên borî me zor kar li ser pirsa nehêlana tîrorê li ser binemayeka qanûnî kir. û me benîxana Guantanamo daxist û reform li ser qanûnên çavdêriyê kir. Ji ber vê çendê me nijad peristiya dijî Emerîkiyên musilman red kir, ew jî weke me hemiyan niştîman perwerin. Ji berî du heftiyan ji jivana xwarina serokê helbijartê Donald Trump Serok Obama rênmayî dabûn ku divê veguhastineka sanahî bû desthilatê çê bibit wekû serokêberê George Bush digel wî kirî ku radestkirina desthilatê yek ji binemayên serekiyên demokrasiyê ye. Demokrasiya me wê bikefte jêrgefan eger em bêjîn hertim baş e. Em hemû ew ca eger her partiyek bit divê karî bû dubare li ser avakirina binyatên demokrasiyê bikin. Serok Obama ji bîr nekir hevjîn û malbat û heval û hevkarên xwe bînte ziman ku behreka serkeftina wî bi piştevaniya wan bû. Michel Lavan Robinson keça başûr li 25 salên borî da tu ne tenê hevjîna min û dayika zarokêt min bûyî. Tu nizîktirîn hevala min bûyî. Li dawiya gotara xatirxwestinê Serok Obama got ew geşbîntir e ji dema ew keftî di desthilatê de û li heman dem de Emerîkî bo bihêzkirina demokrasiyê handin û carekadî dirûşma xwe ya bi zavên helbijartina sala 2008 wekû digotî belê em dikarîn dubare kireve. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Dmitry Peskov berdevkê serokê Rûsî Vladimir Putin îro çarşemê red kir ku qesra Kremlin derheka serokê hilbijartiya Amerîka Donald Trump agahiyên nepeniyê kom kirine. Peskov îddiayên wiha derev û bebingeh binav kir û wek hevlexerakirina peywendiyên du aliyî nirxand. Wî got ku Kremlin ticar di navkarin berhevkirina agahiyên nepenî de cî nagire. Karabdestekî Amerîkî dost sêşemê ji Associated Press re gotibû ku karabdestên istixbaratî Trump li ser raportên nepiştrazkirî hişyar kir ku Rûsya derbare wî û rewşa wî ya diravî pêzanînên taybet berhev kirine. Serokê hilbijartî Trump di hesaba xwe ya Twitter'da bi tundî bersiva wan îddiayan da û ew wek derevên mezin yên bebingeh binav kir û dazanîn ku heta niha tu danûstandin û peywendiyên diravî û bazirganî bi Rûsya re çênebûne. Civata Senatoya Amerîkî dest pê civînên gotahkirinê kiriye bo pesendkirina namzetên serokê hilbijartî Donald Trump bo karên hikûmetê. Niha namzetê Wezîrê Dervê Amerîka Rex Tillerson bersiva pirsên senatoran dide. Dexîlê şem bi avayekî zindî li Kongresê Amerîkiyê û wan civînan bi nêzik ve dişopîne.
دخیل دەم باش ئاگاهین داوی لە کۆنگرسی چییە؟ دەم باش وەکتە گوتی ڕووکە نەها جفاتە سیناتۆران پرسیاران ژێ نامزەدی سەرۆکی هەڵبژاردنی ترامپ دکن بۆ وەزارەتە دەرڤە ئەمریکی و گرنگترین پۆستە دێ وەزارەتە داهاتیدا هەلبەت بەریک و سینات پرسیاران ژێ نامزد بکن ڕێدانوی و گوتناخوا بێژە گوتناخوا داوی بەحسی هەندی کرد کە خەترێن مەزن لەسەر ئەمریکا بۆ نمونە ئیران و کوریا باکوورن لێ مەسەلا رووسیا و پەیوەندیên نامزەتی وەزارەتە دەرڤە گرنگترین تشت مەسەلا رووسیا و پەیوەندیên دیگە رووسیا تو دزانی بەری گوتناخوا داوی هەروەستا گوت و رووسیاژی خاتەرە لێ divê ku ئەمریکا çavvekirî be di peywendî diplomasî de digel Moskw tu dizanî sînatûr û civata sînatûran û Emerîkî dixeme hendî danekanî çi peywendî heye Tillerson digel serokê Rûsî Vladimir Putin berîniha civîn hebûne ew dewlemendekî navdarî Emerîkiye û dewlemenda kardarî digel Rûsan kiriye بۆ نمونە civata sînatûran piştîrojwî kir eger hat û Kongresê Emerîkî biryarek pesend kir bۆ danana toleyan yan cizakirina wan kesên ku hakerên kompîteran jî Emerîka ciza li ser wan danê ew ê bêje serokîkanê wê napesend bike helbet bersivên wî vekirî bûn û tu dizanî ev mesela Rûsya û mesela ku ev deng û basên ku Rûsya yan karîgerî li ser hilbijartinê Emerîka bûye pirsa gelek mezin e ku wê rastî namzetî wezareta derve be tu dizanî ev civînan dest pêkiriye ji duh da duh yek ji postên diyên giring ew bû dadwerî giştî yan wezîrê dadiyê Emerîkî Jeff Sessions li vir dîsan bersiva civata sînatûran de me ev raport hebû. Hûn dizanin ez kî me û min bawerî bi çi heye? Civata sînatûran pirsan ji endamekî xwe dike namzetê serok ya ji bo postê wezareta dadê Jeff Sessions di kampêna Trump ya hilbijartinan de gelek çalak bû û dê erkê wî şirovekirina pirsên qanûnî be. ئەرێ توێ بکاربێژە سەرۆکی ئەمریکا ڕابێژینە خێر ئەگەر قانون و ئەرکێتە ئەو خواست Bi sanahî divê tu alîkariya serok bikî bi rêkên qanûnî karê xwe encam bide û gereket tu amade bî bêjî nexêr him ji welat re ji sîstema dadweriyê û ji serok re. Sessions helwestê xwe li hember ji berbirinê xuya kir. Lê got ew ê rêzê li qanûna Emerîkî bigire ku rêkê dide ji berbirinê. Wî heman bersiv da sebaret helwestê li hember zewaca hevjinsbazan. Tu hevbîrî ku zewaca hevcinsbazan qanûnek cihgirtiye? Dadgeha bilind ew qanûn derxistiye û ez ê li dû wê biryarê herim. Çendîn caran axiftina Jeff Sessions dihate birîn. Sînatûran pisyara sozên Trump li demê kampêna hilbijartinan ji wî dikir. Serokê hilbijartî tim niyaza xwe ji bo bendkirina penaberên Musulman li Amerîka xuya dike. Ez bawer nakim û piştevaniya hezra rêgirtinê li misilmanan wek komeleka olî nakim dema bên Emerîka. Trump soz daye dawiyê bi penaberên neqanûnî li Emerîka bîne û pûçkirina fermana Serok Obama ji bo hewandina bi milyona penaberên neqanûnî. Namzetê wezareta dadê van sozan pesend dike. Ez bawer dikim eger tu lêxweşbûnê li dû hev bidî, dirêzgirtina xelkê li qanûnê lawaz dikî û penaberiya neqanûnî bo Emerîka han didî. Ez bawer dikim gelê Emerîka di van hilbijartinan da bi zelalî baweriya xwe diyar kir. Komalên mafên sivîl nerazîbûnan dikin û dibêjin Jeff Sessions bi kêrî wezareta dadê nahêt. Siyasetên wî û helwestên wî dijhevin û ne hezên buhayên cudayiyên destûra me ne. Lê xelkî din hene bi revaniyê ji wî dikin. سناتور سشن نه نجات پرسته و آلیکاریا نهیلانا فرق و جداهی کریه لخوێندنگهن الاباما هر وساوی جزای اعدام جه بکجن KKK را بری. خەلکی هەول دا te bi nejat perest bidin nasandin yan her navekî te vê lê danê li hember wan tu hez bi çi dikey? Ez bi yek carî pêgirtiyê azadî û wekheviyê me ku vî welatî ji bo her welatiyekî dabîn kiriye. Pêşbînî heye li çend rojên dahatiyên guhdarîkirinan endamên navdarên reş di Kongresê Emerîkî de li dijî Sessions helwestan wergirin.
داخل الداوية رابورت خدا بحثا اندام افريقيا امريكي دكي اندام سنتوين افريقيا امريكي وي تشي بكن هەلبەت ئەو ئەندامن پڕانیوان دموکراتن ڕەشن ئەفریقایینە و بەسەرکێشیە کۆری بۆ کار بە ئەوێ شەهادەی بدە لە دژی سەشن کاچاوە هەلویستی نوی سیاسەتی نوی وەکە نژاد پەرستێک تێ ناسکردن تایبەت لە جەم دموکراتان نەهێژای هەندێیان بکردی هەندی نائب بە وەزیرێ دادەیە ئەمریکی یان وەزیرێکی کێرهاتیش بۆی پۆستێ لەوان کو ئەوێ دژاتیا خۆ بکەم سەرکێشیاویە بسەرکێشیە یان هەلبەت دەگەل ژمارەکە ئەندامی دیین دموکراتە ئەبجوین بەردەوامن و ئەمێ ڕووماڵی بکەن راپۆرت بکەن لە سەروانە لە ڕۆژێن داهاتیژی سپاس داخلش بۆ واناگاهیان سپاس تماشاوان دلال نه روزمانه کو سرکی هلبجارتی امریکا دونالد ترامپ فرمی سان بخوا و سرکرسی سرکتی امریکا رونه روزمان دنگ امریکا الیزابت شرنف راپورت که سرخواتن تیم ترامپیا و گوهرین آماده کاریه برگرتن پست سرکتی آماده کریه. ئەسۆزێ دەدمە هەر هەوڵاتیەکی وی نیشتیمانی و ئەزێ سەرۆکی هەموو ئەمریکیان بم و ئەف ji بۆ من پڕ گرنگە. یک جستون دموکراسی امریکا در بازبون آشتیانه یا قوناغا و گوهاسنا سروکاتیه جدا سلاددارکی بویدن. لسر بنگهن سرکفتناوی سروکی هلبجارتی ترامپ لقصر اسپیل گل سروک اوباما جویا. جه کو هر دوکان سوزا هفکاری داین کو پیشدا هرن. نها ام دخوازن هر تشتکی بکن داگو آلی کار به جبو سرکفتناته. جبرگو سرکفتناته سرکفتنا ولاته. بەرێ سەرۆک ji بۆ من شەرەفێک مەزنە و ئەس لەگەڵ تا دەما. ئەس لە بەندێ مە گەلێک جارێن دی و ببینم. پرسا قوناغا و گوهاسنا سروکاتیه دناوبرا ایدارا ته و دچدا پرسک آلوز و سرگیجیه. لیف یک نبو ریگر لهمبر ترامپ بو گرن لولات و پیشکشکرنا سوپاسیان بو آلی گرین خواه. دەبێژن وەک سەرۆک ئەو نابە خۆپێشاندانان چێ بکە لێ بێ نێڕینا من دەبە نەوەیە؟ وی ریبازا که ونشوپیا دست نشانکرنا وزیران شکاند. کسین دوری واشنطنین وکا ریکس تیلارسون بر پرسیب جی کاری شرکت اکسن موبیل وکا وزیر در و دست نشان کرد. و دارایی و ریوبر بری گولدمان ساکس ستیون منوچن وکا وزیر خزینه وظیفه دار کرد. لسرشوپ و شواز امزای خوا سروک هلبجارتی ترامپ د تویتن خدا پیوینگران لهمبر رخنگرین خوا بکار آنین او مدحکاریا کسین وکه سروک روسیا ولادیمیر پوتین کرن. هرچند راپورت استخبارات امریکی مایته کرن و کرسانیا روسیا لهل بجارتن 2016 دادان اشکره کرن. تاوی کو پیواجیا قوناغا و گوهاسن راستی هند آلوزیان ته جوانا بر پرسکرنا هند کسین جبو کابینه دست نشانکری و رونشتن الجوات نوینران پیکاتی لیدیسان پسپورت بیژن ریوبریا دهاتی باش هاتی آماده کرن جبو داویا و مه لوفیس دز بکار ببن. هلبت مهن چالاکیین سروکی هلبجارتی دیتن که پیش وقت تک نهاتنه. لی بشیوه کی گشتی لگور حزاگل ام دروشک باش دانه. لی افنا با پیوانکار سرکفتنه. سروکی هلبجارتی ترامپ در روجا ریو رسمین سوندخوارنه دا پیوستی به تیما خواهیه لمیدانه. جاوه هر کسی لپایتخت ولاتا که دروژن بهنده سروک دهاتی آماده کارین سوندخوارنا دست بکاربونه دیگه. تباشوان دلال نها نوچگرم استانبول زوزان یاشار برای اسکایپ زندگی به مرایه. زوزان دانستاندنن سر پیشنیار گوهرین قانون بنگهن ترکیه بردوام بکن و حتی نها دو خالین پیشین هاتنه پیجراندن ایوک دناب بیرا گشتی دا چاو هاتن رخاندن بله مطلوب وکی کتاجی گوت دو خال هاتن پیجراندن اوجی به هفپاریان به هفگرتنا دنابرا مهپ و AKP دا حتی نها JHP خواه پاش فدگره و جه بنگهین جبو گوهرتنا زاگونا بنگهین ده بجه نا و او دناوی جوا که ده بخوره نقاشک بلند درخست خوله لبر مجلس جی وکی که تماشا کرد لبر مجلس جی پروتستو هاتن چیکرن و پلیس هریشه وان پروتست یکم خواستن پروتستو بکن کرن خاله کی دنجی از دکارم ببیجم که بارویا ترکیه جی بانگوازی کرد که هر کس لهمبری وی گوهرتنا ماکزاگونی درکوه که اوش بوی ترکیه روشکی نباشه بخارتینه جبر که همو خالده ماورن پجراندن ریوبرین دست سروک وزیری ترکیه ده ببه و او بکار و لگوری فکر و رامان خواه هر تشت بگوهرینه باشه
de xalen din de ku niha dengdan li ser bêne kirin di nav bîra giştî de çi çavere kirin ku encameke çawa derkeve encamê her wekî du xalen pêşîn yan farqek te çavere kirin ji ber ku di navbera MHP û AKP da hevgirtinekî heye dibe ku hemû xal jî werin pejrandin û ku ew werin pejrandin jî ez bawer dikim ku hetanî hilbijartinê referandumê serokatiyê jî biçe di nava gel de çi qas were rexnekirin jî û diyar e ku ê werin pejrandin dema ku nê pejrandin jî evan xala evan hujde xala û di encama wî de jî ew hilbijartin xuya dike ku biçin hilbijartinekî. Baş e te ji gavadînê bikinî bes kir yani li ser medya civakî reaksiyona nerazbûn xurt e ve carek xurttirin û te gavadînê jî got bariyên Tirkiye jî her wiha bi vî awayî deng derdixe çima vecare reaksiyon pirtirin Em tiştekî xalekî bi bîr bînin ku dema destnedayînên parlamenteran dengdayîn hebû wê demê CHP ji vê re gotibû erê û AKP re hevgirtinek çêbû niha gelek parlamenterên HDP di girtîgehên dane di encama vîya da em dikarin bibêjin ku ji ber niha rewşa siyasî ku ne bi başî diçe xalekî din jî ku niha aborî jî pêra nebaşî di ber nebaşî ve diçe. Baş e te basa HDP kir HDP dengdanê de cîn negirt hin kes rexne dikin dibêjin baştir bû eger dengên na pirtir bibûne baştir dibû lê HDP dibêje hevsarikên me û hevalên me di girtîgeh hene helbest HDP tu çawa dibînî dema tu li gel daxivî ew bû çawayê dibin piştgirî dikin gelo niha em dinêrin ku li Tirkiye yê ku nêzîkatiyên HDP hene ev ê napejirinin ku HDP tê de cî bigire reaksiyona HDP li hemberî vîya naye ew dibêje protesto dike û em tê de cî nagirin ji ber ku dema ew dibêjin em cî negirin diyar be ku CHP çend deng bikaraniye di nava AKP da kes çend deng hatine bikaranîn û hevgirtina AKP MHP jî bi xwe derdixe holê û xala herî giring jî ku ev protesto dikin ku niha parlamenterên wî bi dehan parlamenterên HDP di girtîgehên dane û li gorî wan fikra wan di meclîsê de cih nagire ew jî ji ber yekê protesto dikin niha. Baş e nûşeganema Zozanya Şer İstanbolê em gelek spasî te dikin. Nem baş. Piştî girtina hevşaredarên Amedê Gültan Kişanak û Firat Anlı Devleta Tirkiye li şûna van şaredarên ne hilbijartî tayin kir ku wek qayûm tên naskirin. Qayûma şaredariya Diyarbekir niha 31 şanoger ku karmendê şaredariyê bûn ji kar derxist. Piştî ku şaredarên Amedê hatin girtin û di şûna wan de şaredarê nehilbijartî Qayûm hat tayin kirin, gelek kar û xebatên çand û hunerî jî hatin rawestandin. Herî dawî bi biryara Qayûmê ku di şûna Gültan Kişanak û Firat Anlı da dest bi kar kir, 31 şanoger ji kar hatin derxistin. Gerînendeyê hunerê yê şanoya bajêr ya Amedê Ruknettin Gund ji bo dengê Amerîkayê got, li dijî hunerê helwestek heye. Yekemîn car karê helwesta Qayûm an ji vê zihniyetê ebe dema ku em bêjin dest li ser şaredariyê îcraata wan e yekemîn karên çand û hunerê. Yani tamam em bêjin vî bajarî îro paqij dike em bêjin ava vî bajarê dişîne lê li vî bajarê em bêjin karê çand û hunerê bi giştî hatiye rewestan. Hêjayê gotinê ku şanoya bajêr 27 sal berê hat avakirin û di salan not û çaran de di dema şaredariya Refahê de ku ew jî Partiyek İslamî bû, şanoya bajêr carek din hatbû rawestandin. Şanoya bajêr a Amedê di not û nehan de carek din dest bi xebatê kir û ji 2010 vir ve tenê lîstikên bi zimanê Kurdî dilîze. Ji 2010 vir de birasî gelek kesên navdar hatin li şanoya bajêr derhemnerî kirin. Şanoya bajêr birasî ji 2010 şûn de yani ne tenê li Türkiye li Avrupayê jî gelek bajaran hat naskirin yani. Ne tenê şanoya Amedê bû yani birasî em karin vêya bêjin yani şanoya hemû Kurdistanê bû. Elvan Koçer ku nêzî 20 salan e şanoger e û salên dirêje di şanoya bajêr de weka lîstikban dileyîze got dibe ku şanoya bajêr rawestiye be lê ev jî destpêkek niye. Zarokatiya xwe de me dest pê kir ez li neçêmê bûm cara yekem me lîstik destpêka me lîstikê kir dema provayê de bûm neçeme hat girtin min lîstika xwe yekem nelîst neçeme hat girtin
لشانو نقدیا جنو و دست پیکر او دست پیک بو جبو من ام هر در جهانی لیستکاندلیزم بزمانی خو بزمانی کرمانجی اف جی یعنی جبو من تشتک دیسا نقدیا شانۆگەرên şanoya bajêr niha di nav liv û tevgerek nûdane ku dixwazin dibin banê şanoyek taybet de bi navê şanoya bajarê Amedê hunera xwe bidomînin. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Li Tirkiye navê kolana ku balyozxaneya Rûsî li Enqere lê cî digire hate guhartin û navê balyoza Rûsiyê kuştî Andrei Karlov hate lêkirin. کارمندên şaredariya Enqera nîşanên berê yên cadeya Karayek dî daxistin û li şûnawan navê balyozê Rûsî Andrei Karlov ku li ser destê endamekî polîs hatibû kuştin danîn. Şaredarê Enqera Melîk Kokcek biryara xwe ya binavkirina cadê di perwazekê de pêşkêşî jinebiya Andrei Marina Karlov kir. Sayın Karlov'a olan sevgimizi Di encama biryareka civata şaredariya Enqerê de weke semboleka hezkirina me ji bo rêzdar Andreyê û pêwendiyên Tirkiye û Rûsya meşeva borî navê cadeya ku balwêzxaneya Rûsî tê de ye ji Karayek dî bû Andrei Karlov guherand. Jinebiya Karlovê ku di roja 19 meha borî de dema pêşkêşkirina axaftinekê de li pêşangeheka şêwekarî hate kuştin, spasiya şaredariya Enqera kir û hêviyên xwe derbirîn ji bo berdewamiya pêwendiyên baş di navbera Rûsya û Tirkiye. Hevserê min Andrei Karlov gelekî kar kir ji bo bihêzkirina peywendiyên Rûsya û Tirkiye. Ev xelata herî baş e ji bo bîranîna wî. Di gelek baş be eger peywendiyên me her du welatan berdewam bin û hîn diha pêşkevin. Endamê polîsê ku li derveyê erkakarê xwe balyoz gulebaran kir, ew jî di operasyonekê de li ser destê polîs hate kuştin. Serkirdeyên Tirkiye û Rûsya dibêjin armanca êrişê ew bû ku peywendiyên her du welatan têk biçin ku di van demên dawî de pêşketine û bi taybetî li Doorsûrî. Tirkiye dibêje polîsê ku jer girêdayî tevgera Gulen bû. Ev tevgera ku li dijî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ew hat tawanbarkirin bi kudetaya biravêtî sala borî. Operasyona Xezeba Efratê bo rizgarkirina bajarê Raqayê berdewam dike, di vê çarçoveyê de Hêzên Sûriya Demokratîk kela cebarê ya stratejîk bi dest xistine. Operasyona Xezeba Efratê bi rizgarkirina gund û deverên nû roj bi roj pêş dikeve. Ji cihên stratejîk got Hêzên Sûriya Demokratîk ji bin kontrola Daişê rizgarkirin kela Ceberê ya dîrokî ye. Kela Ceberê yek ji cihên herî stratejîk e. Li çar aliyên wê av e û tenê rêyek heye got bigihê kelê û li cihekî pir bilind e got her der dikeve bin denetima wê. Herwiha li dora kelê sûr jî heye. Ji ber wê ketina hindirê kelê pir zehmet e. Li gorî şervanên Hesedê got wan dikarîbû piştî şerekî dijwar û kuştina 15 çekdarên Daişê kel rizgar bikirana. û niha piştî rizgarkirina kela Ceberê tenê 3 kîlometr man ta got şervanên Hesedê bigihên bendava El Furat. Ji bo ji cihekî stratejîkî ye ser avê Furatê ye. Ji bo ji heta vê kela hat girtin hevalên me ji wisa şehîd ketin. Ji bo ji rizgarkirinê vê kela Cabir pir girîng e ji bo hereketê me. Ji bilî cihê stratejîk çekdarên Daişê kela Ceberê kiribûn cihê perwerdeya endamên got nû tevlî wan dibin û kel wekî debûyê çek û cebelxane bi kar dianîn. Herwiha ziyanek mezin gihaye kelê ji tunelên got Daişê têda kolan e û beşek mezin ji tiştên dîrokî hatin dizîn ji aliyê çekdaran ve. بعدی ما قلعه رزگار کر ام هاتنی چی قلعه ورقص کلانده بون نظام چی کربون واجی جی پروردی وانایه ام کتن قلعه گشتی نفخ ما نفخ تدا هبون بعدی ما قلعه رزگار کر پر حوال پر کیف خاشی بون و ما سه چهار رجا بر خوادا ما ورقص شهید و ان شاء الله جام قلعه بر نادن. Hêjaya gotinê got piştî rizgarkirina kela Ceberê şervanên Hesedê berê xwe didin bendava El Furat û ti navendên mezin yê Daişê li pîşiya wan nema ta bendavê. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, kela Ceberê. Di operasyona rizgarkirina Mosulê de Hêzên Iraqî taxa Filîstîn ya Rojhilata Bajêr azad kir. Kaveh Emer ev rapor ji Mosulê şand. Ev rîbarê Dîcleyê ku li Rojhilatê bajarê Mosulê
تاخ فلسطین لشکری عراقی شیاینه کنترولا اوه دوره بکن و دبیجن تاخ فلسطین دبیت ریک کسرکی جبو سپای عراقی بچنه عالی راست یه باجار موصله باشرت قطاعات فرقة الرد السريع اللواء الثاني هزم فرقة الرد السريع شيان طاق فلسطين جه تروریستین داعش بإجباری پاک بکن و شیان 16 حتی 20 داعشان بکشن. هر وصال لشکری عراقی دیارکن کو برگیریا چکدارن دولتا اسلامی وکو برینینه ابتنه بومبین من رشکری دچینن و نکارن شری برانبر لشکری عراقی بردوام بکن. جتاخا میثاق و مسنه و انتصار و نها امیل تاخا فلسطینه امیل بر آوا دجله و انشالله دچان روجاندا ام آلیه چپه بداوی بینین برگری آوان هندک لاواز بو اموه هر لدیفوان بین حتی اموان نهیلین و البرمت روین. تاخ فلسطین کو دکویت روشهلات باجار موصله بریا روژه که افتاخت دستن چکدارن دولتا اسلامی دابو و شر و پیگدادان نافبراوان و سپای عراق دا هاته کرن لو ما بو سدما آزاد کرنا تاخ فلسطین به اگجاری و کاوا عمر دنگ امریکا موصل. در هنر کرد اکرم حیدو فیلمکی نو به ناو بهشتا من چیکریه فیلم بحثا چیروکا خلکی سوری دیگه دنابرا د سال 2011 و 2016 نیده به تایبت جیانا خلکی باجارو کیوی سرکانی لپارزر حسکی. چیروکا سوری بری سال 2011 و دسپیکا شربه همو رنگین خواه جیانا که هفبشو رنگین دیارد بو و جواتا کردی بخوزایی خواه ده پاخلا باکوری سوریه ده عرب، ارمن، چرکس، آسور و کلدان ده همبیزا خوده هلدگرد. وسا در هنر کرد اکرم حیدو ده فیلم خواهی نو ده بهشتا من وی چیروکا جیانی دبیجه. يعني صلاح انه حيشتيونا هذا بو فوتو كيما وينا كيما بهفرها بو السروي ويني حمو خلكين سرك يعني تكار ب تمثيلية سرك يعني يا مزبوطامية يا كورسان قش السربون يعني باجاروک سریکانیه گو دوبش بویه و هاتیه پرچکرن دناف ترکیه و سوریه ده مینا پرانیا باجاروک کردین سوریه لی جواکه که آرام و تجه جیان دوی باجاروکی ده بو بری ایریشا کسین تندراو لسر باجر و تارومار کرنا خلکین وی باجاروکی. اکرم وی جیانی به کامیرا خواه تینه برچاوان. گوش جم آرای ارمنی دست پیدکه و چیروکا جیانا گل سوری بگشتی لسر زمانیوی دبیجه. يعني بومن آرا تمثيلية خلق سوريا قشيد كرو جلاطة نافي قشيدك يعني هم عرضي وجي تشيكر وجي آفاكر بو للسرويسي نوري بو يعني طام عرضي للسر خطي بو يعني نابراوي خطي ده نابرتن بو يعني دقيشت خطي اکرم پشتی سالین دو مدریج لدروی ولات گول المانیا دجی هینا جی چاویل ولیت و دخوازه چیروکا خواه لسر راستقینیا جیانا ولات خواه آوا بکه. نشاندانا فیلم روژاوا يعني تقارب سرانسري روژاوا جديري كي حطاني كوباني عفرين جبا گوروشك تايبت دي او نشاندانا في فيلمي بفي اواي لويدش بومن بخوا وقت بفيلم جيشت ارمان جافا فیلم بهشتا من بشکه جیانا سوری و گل کرد تینه سر پردا سپی گو امینا هیویه که جیانا که برومتو سرفراز گو آرامی و آشتی دناو خلکی سوریه ده دیسانه وگره و جیان جنوه دیسانه دست پی بکه. لقمان احمد دنگ امریکا. تماشاوان دلال بو کردویزیونا و هفته کو هات سر اکرانین و ام بهوینه کو برنامه به دلوه بو نرین رخنه و پیشنیار خواه برای میل فیسبوک و تویتر جمره بشینن حتی جلکدن بمننده خوشیده. بمننده خوشیده.